Halo porok seksin ngilaya kenduk biang. Te porok kubli shibun ipi kibala ajing kersan ya kaneka channel. Te porok hakan neka video ke bamta. Ngin pen ipi kumno ngiju shat ya kaneka wang. Te porok saya pek hadap kut kenang ba kibom patip ban shat wang. Pin satip mah ada pi pek ya kaneka video. Te porok saya pek hadap kut. Te ladapi dang thamai kaneka channel porok sembah ban subscribe. Kenang ba ngandang yuk mensim mo man pen mi shoot sakiwai pat video. Te porok klem pen slam shoot ya kaneka video nginya sedang no. Te mta porok ni habban kho choyo ne snap ma shwa bangin chat. Sekoi pelok umut benong ipi ladapi shat wang nai jusat ya kawang ladapi sat te kan saboi ben te ladapi shat wang nai jusat te ladaka jabok tu sasu nyat betang daga jan kalak khoi hi mentangin shan choi ni somken yune somken ngila de pentanam chwa kam tu sipang te mentangin ai chwa sakanika omsai te nang tu sa ai saka melu obat cermin. Kumtung ngila de ban ai ka cermin kamlu bat samken te mentangin ai sone u ronsun. Hadi nang to perlok sa ais non bat kenika wang. Dapila de berum to sa tap shwa shpang sa pentanam shwa. Dagala jam te sa ber saune u kutung ma shwa pin ber kutung sat shwa da kenika sat. Ngidun kamban saj arsin ma kenang baun khoi ma. Dapila website itu sa ber sundan. Kumto pelok dakala thanam bahasa sanyem tu melumala te nang to pelok sa ber saune o neyong ma yone neyong te dapi air biang dapi air biang ma dapi ai te kalong kakam bang te pelok sa tap shoi spang sa pen thanam biang Namar kawang te kakam slim mo ban i
te sa pentanam beng spang antar untuk dakala ajan I te sara sendan. Te pelok swab pinra te sa shan penluat swam tu pej pelok mata kala I te pelok tang kumne ngatrai pila yo jengmot hima pancet kumna compare hira dal ladapi shet chriune shet wang kalong kumju hi te pelok ngan penkut na ngin sai syam ha kawi ka video te pelok wat ye kelat ban subscribe ye kaneka channel khnang ba ngadang yo mesim kembang aju ong man kapor te tangkum ne hi pelok khoble sibon.